Yes, kanoye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri wo twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri wo twumva mu masaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa munani 2025. Birumvikana rero nta kindi tuba tugarutsemo usibye amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tuba tugiye kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Nirukansi cyane rero gahunda ntabwo ndi butinde, murabizi yuko njye mbakubita mbangura. Nyamuneka reka mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni ibintu by'agaciro muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Mulangala, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari muri Coline ya Kinazi, badukurikira bari muri Coline zigiye zitandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Tugiye kuba tuninjiramo dore yuko rwose Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe naho bahari cyane 5-5, ariko kandi bakaba bari mu gihugu cya United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Birigi ndetse n'Ubufaransa naho barahari 5-5. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. By'umwihariko rero munyemerere bite ninjira mu ngingo z'ingenzi, ariko ninjira mu ngingo z'ingenzi nyamuneka icyo nababwira cyo mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byakomeye. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirwanira ku butaka zamaze noneho gutangira imyitozo karundura, imyitozo karabutaka. By'umwihariko ngo iyi myitozo ngo ikaba ari imyitozo ikomeje kugenda ikorwa, by'umwihariko kugira ngo abasirikare binjire mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni mu gihe abayobozi ba Kinshasa ngo batumva neza ibyo abaturage bo muri Beni na Ituri barimo barakwerwa rwose ngo n'umutwe wa ADF naro, by'umwihariko nta n'ubu nyamuneka ugikomeje kugenda ubica mu buryo budasanzwe. Muri ibi bice ku munsi w'ejo batwikiwe amazu, abandi baricwa. Nyamuneka ibiri kuba muri biriya bice bya Beni ndetse na za Ituri byakomeye, noneho ibintu byakaze va kuri bya bindi ADF zimaze abantu, zimo zirabatwikira amazu, zimo zirabica, ibintu byakomeye. Nyamuneka rero munyemerere mbabwire yuko rwose muri iri joro ryakeye hagaragaye icyitwa imirongo y'abasirikare ba M23. Imirongo y'abasirikare rero ikaba ari imirongo y'abasirikare binjiraga by'umwihariko mu bice bya ntuza binjiraga mu bice bya Uvira. Ese bagiye mu biti bimeze bite? Ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko byamaze kuba bitera ubwoba benshi. Ibyo rero sibyo tuba tuje gutindaho cyane, nubwo yenda tubicamo nka update. Murabizi impita nikandagira mu gihugu cy'u Burundi, aho tuba tugiye gusasa inzobe kugira ngo turebere hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda aturukayo. By'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu byongeye gukomera. Impamvu mbabwira ati mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye gukomera nuko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu gihugu navuga yuko gikomeje kugenda by'umwihariko kiberamo icyitwa isibano ry'imirwano, ariko mu buryo bw'ibanga. Nyuma y'uko umuriro ukomeje kwaka, Bujumbura bivugwa ko igiye gufata Neva agakurwa ku butegetsi. Ibyo byose bikaza gukorwa n'ingabo z'u Burundi, by'umwihariko n'uwitwa Generali Prime Niyongabo. Amakuru yamaze kwemeza ko uwitwa Generali Neva nawe kuri ino turu yongeye kukameza, akavuga ko ntago ngo ibintu biri bworohe mu gihe baraza kugerageza kumukorera ibikorwa byo gushaka kumukura ku butegetsi. Ayo ni amakuru tugiye kuba twinjiramo tukababwira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka gato ku nama idasanzwe, ikaba ari zimwe mu nama ziremereye cyane zabereye rwose Gitega. Ikaba ari inama ya CNDD FDD. Iyi nama ikaba yigaga kuri byinshi bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi muri ibihe rwose kigomba kuba cyitwara muri rusange.
igihugu cy'u Burundi ubona yuko rwose kirimo kiragenda kiga kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turaza iyo nama rero kuyigarukaho turebere hamwe uko zimeze ndetse n'ibyavugiwemo. Ni inama yitabiriwe n'abanyapolitiki bagiye batandukanye ndetse rwose n'umugaba mukuru cyangwa se umuntuza mukuru umunoza uyu munyamabanga mukuru rwose wa CNDD-FDD nawe akaba yarayirimo. Iyi nama rero ikaba yagarukaga ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama yize ku bijyanye n'igitoro ndetse ikiga no ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka gato mu ishyamba ryo mu kibira haraye humvikanye amasasu ndetse amasasu bivuga yuko rwose abasirikare bagera kuri 3 bahasize ubuzima. By'umwihariko turebe uko bimeze ndetse n'uburyo situation ihagaze muri rusange. Turaza kuba twikoza ahitwa Zambandaka mu kigo cya gisirikare turebere hamwe abasirikare bagera kuri 300 barimo barategurwa isa n'isa bari mu manuka ahitwa za Katumba berekeza za Kavimvya. Turebe ibyawe se bimeze bite, byifashe biti. Nyamuneka rero 5 kuri 5 nyamuneka utari wakora subscribe nta kindi usabwa usibye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yes ndetse ni Burundi. Yes, reka dize twinjira rero muri ano makuru by'umwihariko. Birumvikana rero by'umwihariko reka duhere kuri no nkuru rwose y'inama yabaye. Ni inama yateranye rwose mu masaha y'isa 12 by'umwihariko byari mu gihugu cy'u Burundi, ariko iyi nama ikaba yagarutse ku kijyanye n'ibitoro ndetse ikaba ari inama yize ku kijyanye n'ibikomeje kugenda biba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Icyo bagarukagaho rero nta kindi nuko igisirikare cy'u Burundi cyangwa se igisoda cy'u Burundi n'ubundi kigomba kwataka ndetse kikaba kigomba kwataka kivuye inyuma, ndetse usibye kuba kigomba kwataka iki gisoda cy'u Burundi rwose ngo kikaba gigomba gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano n'amahoro byongereye kuboneka by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndetse banagaruka kuri drone ku munsi w'ejo zaturukaga mu gihugu cy'u Burundi zijya kurasa mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Warungu. Bavuga ko aricyo cyemezo kizima cyo kugira ngo umutekano wongere kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ubwo rero mu byumvikana byo igisirikare cy'u Burundi kiracyakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano ugaruke by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku butaka navuga uko ari ubwa RDC. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara kugeza amagingo nuko ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 2 rwose bapfuye hano za Kibira, bakaba rero bapfiriye mwisubiranamo bivuga ko ari ryari akuyiha intebe uyu mugabo uvuga ko azakomeza gukorana na FDLR paka. Drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi. Izi drone murazizi ni kasha amashokero, nyamuneka nizo zimo zaturuka mu gihugu cy'u Burundi. Zamara guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikaza rwose hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero ibice rwose ahitwa Nzimbira rwose n'ahitwa Kaniyora, izi drone rwose zarashe ndetse zituma abatari bake bava mu byabo. Ndetse mu makuru turimo tuvugana izi drone ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikajya kurasa ku butaka bwa RDC, ngo zikaba zirimo arasa ku butaka bwa RDC, ariko ngo abazikoresha mu by'umwihariko kujya kurasa mu bice intare zasarambwe zirimo ngo bakaba ari abasoda by'umwihariko baturutse mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'abahanga mu bijyanye na drone by'umwihariko. Abo bose ngo bakaba barimo bagenda baturuka mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaba ari naho bafite ibyicaro bikuru. Ubwo rero ntabwo twamenya icyo intare zasarambwe zitangaza ku bijyanye n'izi drone zimwe zirarasa ku rwego rw'indengakamere, gusa amakuru dufite nuko ibintu biraza kugumya guhindura isura. Tugiye kubona urugamba rukaze cyane. Ni mu gihe kandi ahitwa Mwenga naho ibintu byari bikomeye, ariko nubwo bagerageje kuhataka cyangwa se kuhagaba ibitero bikaba ari nta kintu na kimwe ibitero birimo birafata n'ubundi
intare zasaramwe zikaba zigikomeje kugenda zitwara neza cyane mu bice navuga ko ari ibya Mwenga muri rusange. Mu mujyi wa Uvira ibintu birakaze, ibintu birakomeye, na n'ubu benshi bategereje ko imanda ivuga cyangwa se bategereje ko rwose icyitwa ibitendo biba, ariko kugeza amagingo aya amakuru mfite nuko ibyo bitendo rwose bitari byaba, ahubwo isaha ku isaha ibintu mu mujyi wa Uvira bishobora kuza guhindura isura. Ese intare zasarambwe zikudiployinga uyu mujyi ziraza kuwufata? Ibyo byose turaza kubitega amatwi tumenye ese situation iraza kuba ihagaze ite. Si ibyo gusa, i Bujumbura icyitwa Katanyamaza aba FDLR zikomeje imyitozo. Amakuru nakomeje kuyakurikirana bambwira yuko ngo iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira. Iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira, ndetse rwose iyi myitozo ngo niho irimo iragenda itangirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse ngo isaha ku isaha ikaba imwe mu myitozo ishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko ku bibuga by'imirwano bigiye bitandukanye byaba muri RDC ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe uwitwa General Neva adatunze neza, ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane, ndetse ubutegetsi bwe bushobora kuza kujya mu kaga gakomeye cyane muri rusange, kuko rwose agombe acunge izamu by'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kumwihanira, byaba izi ngabo ubwe arimo aritoreza zishobora kuza kumukora akantu. Ariko di muvandimwe ndabona rwose ari kumbwira ati nanjye ndashaka kwimatatura kamanze muheruka ari di. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi miyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo, ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero ni cyo twakwita tornade d'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere, ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Icyo nicyo kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya Nkurunzi Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka Neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose batabombeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona
bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo iyija gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe nabo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afata umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mentire, begenyeza ibinyoma byose by'ukwerekana yuko u Rwanda ariko rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atariwe, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa
iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje, nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi, intambara iyo utsinzwe intambara hari indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza none munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishe mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaire, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye,
mu buyobozi mu by'intambara namwegere nabo bose aba perezida aba bakiri bato ba Samia Suluhu aba ba Ruto aba ba Tshisekedi Ndayishimiye begereye inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara ni inararibonye mu by'ubuyobozi bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya umunyamerika ntaco azobamarira mu Rusiya ntaco azobamarira umushinwa ntaco azobamarira ariko narababwiye mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni Paul Kagame Ndayishimiye Tshisekedi Samia Suluhu Ruto uriya Salva Kiir bariye uriya muri Somalia mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse none ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro bicare ingabo zabo bazishire hamwe aho kuziteranya ngo zimarane ahubwo bagire synergie de force ya East Africa ahantu hose ari urusoro barucecekesha ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato aba perezida ba Ruto baracari bato bato aba ba perezida Ndayishimiye baracari bato bato na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje no munsi ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama maze Afurika ikubakwa erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika tukagera kuri ya mahoro kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka zishishikara kugira ibihinduka bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire iyo atakwigishije arakwica ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo hari ibyo tutakoze neza none ubu turaje nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23 burya rero ikibi n'umuntu adahinduka ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje nakoze nabi uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza